Evo, long time no see s kolegi, tretja tekma Slow-enduro serije. In Mežica. Štartno številko imam, kdor hoče pogledati, koliko sem bil za nič na tekmi, pogleda cifro 192. Premo imamo že na sebi, gremo kolo zrihtati, to dati gor, pa gremo proti tekmam, oziroma, stageam. Na For Fun kategoriji imamo samo 2 etapi, S2 pa S4. Tam po uni cesti smo prej gonili gor in smo na vrhu etape 2 oziroma par metrov višji, ko sem šel na hrib gor. In ja, Mežica, kot smo rekli, evo tam je štart. Gremo se zrihtati pa goniti. No, čau. Hvala, enako. Res je, ja. Tako da evo, če to zvoziš, si boljši kot Tour de Fly. Ja, en klik imam v glavi in sem se ustavil. Mi smo po Celjoni. Okej. Ste tudi vi na naših trailih. Ja, res je, res je. Se imate kar fajn traile, ja. Kaj ti si pa tim Tour de Fly? Ja, mogoče nekoč. Ne. Se vlečem kot polž, živijo. Živijo. To ni nič tožba. Ma, čim vidim, da eni stojijo, zgubim 50% samozavesti. Majstri, imam za burek jutr bom gladko zadnji od zadnjih. Mislim, da sem jaz zaključil moje Slow-enduro serije. Živa. Na dvojki že bil. Ja. Lušno, a? Milo rečeno, ja. Krvno. Si, ne, sploh ni nič kaj takšnega. In sem kar naenkrat cel cajt takole dol polna. Okej. Jaz sem zakaj prišak to dobro fura. Zakaj? Če bo reči, to vse je njegov teren domač, ne. Čau. Čau, živaj. Hvala. Opala! Si v redu? Ja. Sam sudršam. Kar v easy, sej trening. A zih kul? Ja. Okej. Moramo nadihati. Kar v easy.
La 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 la. La 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 la. La 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 la. Gremtiš. Še dobro, da smo for fun kategorija, a? To je to trening dneva. Po mojem se bom jaz raje več z Valentino vozil po novih bike parkih, kakor pa na tekme hodil, ker se bom vsakič obrukal. To je zaključek prvega dneva, tako da gremo v novi dan in na tekmo. Hej, 192! Hvala. Srečno. Čau. Čau, gasa. I rise and I wake and I gotta go get it. I'm making my bed and it's straight to the digits. No cup of jokers, that shit is acidic. So I take a shot with the lemon and ginger. Look in the mirror like, yeah, I'm that nigga. Look in the mirror like, damn it, I'm fitted. Looking outside like the world is all mine. Look in the mirror like, nigga, go get it. I gotta get to the scene, oh, I gotta get to the bag now. I can't be chasing on these hoes. They getting they feeling and dragged down. That's why these niggas just crash out. Stuck in the cell and it's man down. Life getting gone in the flash now. Fuck it in and I'ma stand down. I done seen these niggas crash out. Ne bo dobra fotka. Baby boys, I'm the man now. They was questioning, make them fans now. I'm the best in my league and that's hands down. Understand now, got plans now, got big dreams. Nah, fuck that, got big schemes since 16s, hot 16s. I started broke, then I fixed things. I been king, I been him. My bitch bad, my whip clean. I been hot, that's benzene. You been not, that's cold stream. That's cold things, that's cold things. I'm motivated like Kobe. These motherfuckers don't know me. It's my time, check. I rise and I wake and I gotta go get it. I'm making my bed and it's straight to the digits. No cup of jokers, the shit is acidic. So I take a shot with the lemon and ginger. Look in the mirror like, yeah, I'm that nigga. Look in the mirror like, damn it, I'm fitted. Looking outside like the world is all mine. Look in the mirror like, nigga, go get it. I gotta get to the scene, oh. Na cilju. Sam da smo celi. Tele korenine sem jih pol že zvozil. Sploh ne vem, kaj je bilo. En štor ali nekaj, pa sem z sprednjo gumo zahaknil. Ja, sem premaknil, ker sem počasen, tako da... Poslušalci in gledalci, tukaj sem v super družbi celanarjev. Loren. Pa Denis. In vsi me nažigajo za več kot minuto, tako da se počutim kot oni tekmovalci na zimskih olimpijskih igrah, ki pridejo smučati, pa so iz Hondurasa, pa iz Dominikanske republike, ki pridejo sam voziti, se pokazati, kolikrat smo že padali. Jaz še niti enkrat. Včeraj na treningu. Dobar, no jaz pa včeraj nič ne, danes pa sem na koreninah, tako da bom imel na štirki popraven izpit. Gremo na predzadnje mesto. Ja, na predzadnje mesto. Zaenkrat imam minuto pa pol fore pred zadnjim, zdaj je dvakrat padel, zdaj pa nehal govoriti, ker nimam energije. Dol smo malo počivali. Ja, pozdravljeni. Proge so dobre, Gregorju gre ful dober, vse malo zmatran. Aha, seveda, ja. V glavnem še ena, dva majstra, ki me bosta overall na etapah nažgala za par minut, ampak nič ne de. Jaz sem v for fun kategoriji, tako da the joke's on you, ker se morate pomatrati, jaz se ne rabam matrati. Blago ste? Ja. Ker lep prizor, ko vidiš tale šotorček. Hvala. Imamo to. Yes. Po pamet. Takoj na polno dol. To je for fun kategorija, ne rabiš iti na polno. Je pa se noben ne rabi iti na polno, se to izgubiš, se nimaš kaj dobiti, če takoj drop. Ja, pa grem pa še malo bližje štartu. Ok, čau. Opala. I can't be chasing on these hoes. They getting they feeling and dragged down.
That's why these niggas just crash out. Stuck in the cell and it's man down. Life getting gone in a flash now. Fucking it in, I'ma stand out. Seveda. Fuck off. Aj, aj, aj. Fucking ista stvar. Či sta jeba. Malo rabim na kondiciji dobiti. No, v glavnem, majstri, to je to. Zaključili smo. 2 padca smo imeli, celi smo. Nič, zdaj pa trenirati. V drevu se nekaj Dajmo. Opa. Ja, to. Hvala. Koliko si imel čas? To sem za minuto 20 nažgal na šterki. A ja, to je že zame? Ja. Tega, kaj manj pene. Ja, najlepša hvala. Tekmo smo zaključili. Po pričakovanjih smo spet v zadnji. Čez en teden je državno prvenstvo v Gorjancih. Glede na današnje rezultate, izkupičke in tako naprej, bom še videl, sploh šel ali ne. Ni mi žal, da sem se prijavil na tekmo. In spodbujam vsakega, da proba kdaj, tudi amaterje. Ne pravim, da morate za vse tekme, ampak tako, na kakšno pejte, da vidite, kako to izgleda, da spoznate nov folk, da koga vidite, ki ga mogoče poznate. Ponovno, čist luštanje, seveda se pa jaz osebno vsakič na tekmi sprašujem, kaj mi je bilo tega treba, ker nimam ne kilometrine vred, ne kondicije in marsičesa drugega tudi ne. Na koncu vse prebijem do konca in mogoče celo nišem zadnji, če kdo kdaj pade ali pa sploh ne pride na tekmo, tako da sem na listi pol nekdih v zadnji. Ampak ja, nimaš kaj, tako je. Se vidimo naslednjič. Saraka, whatever.